padayo di tagenam dawatek adi nagsangsangitan kati papanakit para tinta masakbayan ket jakun mailimid apusok ti mas nga ayan lupay nasakit apanulutin ngibturat luisud gasat adumteng ayat mo din nakitalimeng ket laglagi pembiyag ko askalat nagpatpatyen dain kariken kan nga ayat ko tungpal tanen biyag ko ikarim kad kanya adi kanto kad manglipat kaawanen serserbi pa'y tuy biyag numapukaw ka biyag ko asalda day tuy biyag ket laglagi pen biyag ko ajak to manglipat biyag ko ikarim kad kanya adi